College pun hibro session part teh akan ikut video dengan bertip HWD bat ka result jongka SSC GD. Teh kita juga bertip ka result jongka SSC GD ke bala ada ele exam kalau ambil ka result nam ta ka exam mah ba qualify nam ta ka jing marek. Teh kalau ambil ka result teh kiba bom tip ban page ya ka result teh pilih guna pilih login ke website ssc.gov.in. Dah like yang tu sampai yang nama lah. Klik yang tu teh klik direct napo result. Te kin sadon hantu jongka SSCGD kadon ka list 1 list 2 list 3 sampai nya pinang tu sa klik kat kumgi list de jong sinrang jong anthai ne maka jong jong sampai yang tu klik ke ka PDF siap klik lembah ka PDF bahasa start yau kerteng jong lade tak download ke PDF start kerteng lade udon nem hang tu de bat ban page ya ka score sheet jong lade ro ila ban login hapo ka SSCGD atu ka login detail jong pi login sampai ya ka score mark jong pi pio kat no ka score kenang masuk ban tip hadin ba pidon chance nem ba pin yo ikana kam marba cut off kanang kam kyu show tengine pe jonta katkum cut off bakil ai bat candidate ki bapas kanongur kunta terter ngin ya compare bat ka number of post ka balai bat ki number of candidate kunta terter kenang bakin sutu ba hadu kanu ka chances kadon namta jongpi ka score kanu kan kiu kunta terter tengine pecet kum ki data ge bada pa hne te habede berkata ka result kertang wi poin ma ba kilabun ma ki hajar tam ya qualify lagi jong kategori barok la ka jong ka border ne yu barok gadon ni te siapa hi dal dehi type ka kertang live ikini wi post ya kana ke NCB but SSF kan mau kana kini gede ki all India post te satang la da pio score he ka ba he bha 100 plus chaneng te phila ban yo ikini la nyata pnom yo re ikini post jong NCB bat SSF te la don kini ki ba yo he bha ka score mak jit ikini te pitingna ban yo la nyata don re makine gede ki all India post page te ngin page one ingkong jong ki kan thei marba kila ai cut off mar abaslang te cut off kanang duna ba tang makan queue pade andal ada mare andal ada medical komputer kan queue ka cut off pada mar ki hape kum ka number of candidate ngin page cut off jong ki kan thei bat ka number of post ma Meghalaya te hang ne kan mau bawa kidon lai jaj sa kan mau page ne kidon G N but B to G day general mut ki district belong general N mut naksal na militancy district affected district the majority po Meghalaya ngidai ka naksal na militancy affected district but lai kare ka border district mut ba ki ba along border bat ka Bangladesh kumbe East Khas Hill ka West Jaintia ka South West Khas Hill maybe East Jaintia Hill but na po Garo Hill kita gidegi border district tiktu ki habe po border district te majority ka shongro ka por pendap mo lara ki ka por pendap khem jit ya ka naksal kam tik ka naksal militancy district mod ba pinha be ka general category na general district general mod dei baro mar Meghalaya di baro te lada don ki ba mar babun te kin tik be ya ka militancy naksal iu tu la tik ka tu mod ba ana ba ka naksal militancy district mar don lai jai te sepet hakano making kerkum ka pek ngai ka number of candidate ki pasan bun ki ba pendap be ya ka naksal militancy affected district mar ngi mensua sinis Meghalaya kadai ka militancy affected state kadau ka wan hangni re haji syari muan ta ka general bat border dengan peswa jong kenthai mar ba kidon bila kile tali kenthai kin sedang Meghalaya sedang ke border district ta shwaban page ya ki number of ki bakini candidate ki bak qualify nel ai ber cut off ta te hakabasdang in page shwa jong ki kenthai laga jong ki candidate ki bak qualify yang baka border ne general ne naksal affected district naksal ne militancy affected district in page candidate ki qualify cut off padi ka number of post ni compare ta basang ne di border ngidon OBC ST bari UR lightly ta OBC sangut ki ba qualify ka cut off ka 0.05213 te sangut ki
kita qualify te part A part B itu ada ai sampai dan for ST kategori sispa sangut kita qualify ke cut off kena lie point lie not new or lie kan baju pra point sanot part A part B mau bayar ta mar belada don kita baju lie point lie sauru tambah ada part A part B viduna te kajenjari bapin qualify and you are kadon art sangut kita qualify ke cut off kena sau pra point 18120 1.75 but 10.75 yang ni kapat A ka here ka cut off nomor ba candidate viduna ta a number of post part jong ka border district SC0 to ST short OBC mo OBC sangut qualify ka post na ka way ST labon plan khat lai post ba qualify jong ka border ki don shispa saw don hadu lai po tam lai po sha tam te kan te kan q cut off na ka lai play te kan poi be sha ka saw pol ne sanpo te ka laban poi tang ba it depend haka jingmare kan ngut ki qualify ka jingmare na ka shispa sangut hangta kan sakiu ka cut off telada na ka shispa ngut kin qualify no sanpo lane kumta tata te ki ba qualify ki ba pass jingmare ki di boduna mak te ka cut off kan hieri lada ki ba pass ki jingmare ka high ka marks ka jongki tumur ka cut off kan kiu sijong te wadam du mental leb ha be jingmare mar ba kindon be ki badu ka jingmare ne du ha ka medical test ru te 4 na ngom ta tama ka cut off kan kiu be mar ka bun ha ka posang ne she's pa saw then you are hangte qualify ar saw ka post de ar pra ka post khatway kane te khamduna te kane te ki khameron chance ba ki baro ka you are category jong ken thei ka border nomor ba khatway la ar pra te don ba feel no jingmare then you chance be ka full chance ka khamdon chance ha ki ba dei ki ba ha ka you are category mo kita ki badang rates name musim ka age relaxation bat ka hat ke joki ka de bet ka general category bai te kirong ka you are categories kemo bai ta mo ka hat bat ka snem mut ba de ya po like are place name then antang pois ha ka general hangne kan the ST san pun rungut bapas life sa code of you are khat arngut ki bapas sau pra code of jongka general te general female kalau ST nyopus bapas san pendrungu nyopus san pendrungu bapas nangya biang hi pe saya ka jumare girong umno then you are khadar angne santli ki post jongga you are te marshiliang te ner don chansbet long me ka jumare le bha then fully don chance ba gitu ga jing kani kalong ga yu ha kamda than do ta shong me jing mare then medical kumtai then board Mekalia and Naxal militancy affected district ST dan shispa san arngun bapas yang kibun ma budget Naxal ta kadau bun ma kane you are shispa pendrungut tang ST but you are to akan Naxal ST khar khandai pos ki bapas shispa san arngut bun pelat kajing kani ka hai ba ma khable bha chwa jing mare super khat ya kata cut off den tang ma kini bayo cut off duna bha bayo arkum cut off hangne bai jongka Naxal lifestyle jongka ST Sabupra jongka UR bat OBC san kuwe ka hai OBC ru te OBC hangne jongka Naxal OBC don kawe ka pus IWS don pus tamam don kandidat ra duna don kandidat la sa kon untuk ka pus ka UR an khan nyo pus hangte Naxal UR sispa ar pendru bun ba hangne ru ka jeng kani ka yuha etang ma ka hup ka debe ke ba he max te ka chong be ha ka jing pass jing mare ha pass ke jing mare ma te ke badu na max lu wanam du kermen minta ka le bha chwa ka jing mare te la kum du nu bun ba fil jing mare te a chance kare minta ke badu na max lu te mla re ban pa tang ba ka cut off te kan q ba ma ngata te wanam expect ba kan here na te ka cut off te kan q ba kata ta te pa te le bha ba ya ka jing mare ma ma ka ne de jung kan thei dengan page minta se jong ki shinrang mar kadon baja lai tali baja general district Naxal militancy affected district dan batka border guarding district te video tip yalde pingat haga general ne pingat haga Naxal militancy affected district ne pingat haga border video tip kata mo tang pit minta jong maklia ngin sedang baik naga border guarding district OBC ar pengut kiba qualify
cut off kadai saupo mark saupo point something anam ongre ta saupo 10344 te tang saupo pilai i nang tu saupo ikine pat e pat bi anam ongre laban i nang tu balai phim lada pio saupo balai phim yo iplaban pe ya ke pat e pat bi ru mo and SC nyongut live r point sau r cut off ST bunma ruspa live nyongut ST kategori mau bodar cut off pada live R, mark cut off kali 20% nam tagi SCST dia kali live R mak dia live R hang cut off UR san prangut saupra point 01421 cut off kemau mama cut off jong ini ki border garing ngap hai ki border garing tengin pe juntai number of post mondo banon chance ba border garing jong kishen rang tengin sedang shwa OBC R pangut OBC border garing district OBC dan R post R pangut mai biang hi kesong sejeng mare dan SC laingut ke qualify nyongut mai biang hi ke jeng kan kam da than do kata dan kom da ST kategori ki ba qualify na ka border garing district dan ruspa lai penyongut kapus kadon khandai pulai pus te khandai pulai pus la jan rusa te hak jeng mare hi lebha dan la lebha nang ta nakalai po art tekan kiwi tekane rimat lada dunan hang jingmare tekan poi shi kisau po maybe don chance te lada ya password goro jingmare teka cut off ru kalaban poi be shaka san po lan enru po kalaban poi ru mlar ben tip tenana kan ruspa lada ki pas tanglai spa ru cut off kan kiwi kan poi be shi san po enru po tai san po cheneng ni da mlar ben ong ba ma all the best lebha be jingmare mlar ben tip kanongur ki ba feel hajing mereka kalau mau film medical kita melar bentip dan ST kena apply pas dan terus patam UR dan san puar kita qualify kapus kadon prapulai ini deh pas jing mereka ne feel jing mereka kita pas jing mereka lah kenapa nih oke lah pas jing mereka lah pas jing mereka pas medical lah kenapa lah yo be kam ini kita deh jongka border district mah kalau bun kapus ini number of candidate tapi kan mau pen bayar lade pide UR kategori ne pim deh UR kategori kemudian ba pide bende R plus name hapo markane kadai jongka SSGD kadai R plus name te R plus name hapo te rada pidap R plus name hapo kapor bi apply kahat ke jong pi ka wan shaki wan kan 170 na wan kanu sakan mau wan shaki kata sobatai biang kowe te pin haba ka UR kategori kipas jing mara penbiang lot ke baro layo bai kini ke badai jong coba habi ar kategori ma khasi ne garo ne nonuru direct layo ka kam nomor ba kelabun ka number of post banyak ka number of candidate qualify takara ki bodarong ki duna ba ki mereka khasi jongi ki duna ba ki ba jrong ka hat takara hang ne ki chance ba ki banang rit ka karta snem nyoki ye kitu ki pas habi ar te sapentingna de habi ar ne made bodar te la kena ban yo bai tapi yuna kan ono post mahne kada sabu pra ka cut off takada gibu e kapat e cut off hangne kada minus 0.50 jong kapat e te gila araban yo marba duna candidate dan hinpoi saka general district jong kishen rang general district OBC live armut kiba qualify ndrupo ka ha OBC ndrupo cut off dan SC ndrungut live R cut off karit bah duna ini SC duna bah ST aspa prapo saungut live R cut off UR ndrup sangut sau pra cut off tang ini pe ka number of post bada number of post jongki general SC mishwangshar OBC R poi post live R ngut naya biang competition kana biang ndai than dok ta SC ndrungut kiba qualify R tali kapus na biang ST bapas aspa prapsau kapus kedai sau pelai ngut sau pelai pus te laya bun sya itu ru sau san arko san sya te kata la khamya i kan sakiu ha ka cut off kan sakiu te tamala na bun ba fil jumare te kan poi shi sau po don chance sau po tam kan poi bi sau po san po te kan poi be rupo tamla shi kan poi kan di candidate to UR drup sangut an UR ne sau kuai don chance wa UR don chance wa ibna hab ka UR kategori nang red kasnem jrong ga hai pi don chance wa ban yo kam sipai baga SSC GD ma
don chance ba then EWS non post ada mentan poi sakan naksal militancy affected district hangne pun mai ba jet bade naksal la militancy affected district EWS angut qualify sau code of OBC knife ngut qualify sau code of SC apply ngut qualify live new code of ST category syajar live pa sau code of padai live sau mak khamkyun bala bun kandidat ba kan UR category nice pa live andrew sau pra point 02 code of sau pra mo jong UR te number of post bade jong naksal EWS R pass ka post jong naksal live pra bun ka number of post dia ka number of candidate qualify then OBC khnai pass khat pra o gi bun candidate OBC bun ma khala OBC kum nam ta bun OBC khala ma raban ngai then SC R apply ngot ki pass SC live telipo so la akun ni itu and then ST syajar lai khalai spa sau post kadon chi spa reply kan itu kan kiwek da kan aksal affected district kan kiw baga cut off live sao ani syajar tam da kan itu kan kiwek sekian rupo ibadai apa kan aksal affected district ka cut off jong ST kategori tekan kiwek sya kin rupo na da lak kana syajar tam da post kadon tam chi spa reply te kamut ba rupo tekan poi wek ana ni kini bayo lai potam sau po tela kenal pa penom la re marra kini kanu ro ruspa ngot kenang pas beji mare kan kiu ba kane mo ko haba naksal affected district kena kan kiu ba cut off then you are knai spa lai pendru ki pas ji mare ka post pas cut off sau pra you are ka post kadon sispa sau khandai hispa sau khandai giner gibon hakan aksal affected district kaya ka have competition tekan hai ganero kana you are le sau pra kan poi sagi ndrupo plus kanero po nyopo ndrupo kan poi bet na akan aksal affected district kan hama hai ka cut off pane compare bat ka border bat ka general te sa download ye ki sa check login po website jok ssc.go.in check ya ka score ka jong phi yo kat no ka score ka jong phi ban tip baha ba pidon chance nem man yo agane tomale baha be jumare hamla ar ban tip le baha be jumare te hunus e ban tip te ki choice be visit te hamla ar ban ma nyo tik be kuma visit te kan change be mo kane ka number of post ma page ala page kelum lang baik no te don dibayok la kadang kadang kasong baik kum kamak selada kamak sufi ka hai piyot dia kata ka post ko budget lada kam hai dari pihak dia kata ka number of post ba kanang biang thang tu apa kin piyot ka choice number 1 number 2 number 3 kan ba piyot ma ara banyak dia tu te sa check tiga max ka score ka jong pi kan no piyot dan saat pada kin sa ai biang ka admit card nam ta ka jeng mare mo don bong bala penjat admit card dam dere badi da ka ju biak kin sa ai biang da ka wei admit card yes download terus kita IP ka tarik mare dan select mare dan kita akan penlek direct bat mare bat medical lah juga por dan kita apa tai penmi yang cut off dan deka final merit list te marumta kalau compare macam dan mare shua dan penmi cut off mentah ki ong bak penlek be haju bat medical pada te la penmi direct merit list direct baki result temla syu on predict no cut off kano ba feel kano ba yuta te tangkan ni jeng petip te all the best numta gini gini bala qualify ya ka exam man posi mare te le bahasa jeng mare fast seperkat hadin numta kita giwei te ya le bah dalam film tarum ni lere persang biang la tip numta kami dalam biang ka age ke jong pi sepersang biang next year by December mentau snem hi kan sami advertisement biang by December mentai sami biang dan test biang ta ya persang kenya ka kom ka experience amdai untuk hub nama persang tade ban le bahano pandai ka written is the main mang nemo written kali ka main na marka ka marks kali ban written te ka jing mare ke baro amdon jingmut eret tade bitang ban qualify amdon marks amdon eret tangkan ni kulisbun